Ngicela ukubingelela ngoMangothobane. Namhlanje ngizocela ukuchaza ngenhlahla. Inhlahla iyavalwa. Mangikhuluma ngenhlahla ngikhuluma ngezinto oyidingayo empilweni ukuze uphumelele. Okokuqala inhlahla yakho mayivalekile kuyenzeka ukuthi ivale kuphi edlozini noma emsamo wakini. Imvamisa makuvala inhlahla ayivalwa umuntu ongakwazi, ivalwa umuntu okwaziyo. Kufanana nedlozi, idlozi isikhathi esiningi alithathwa umuntu ongayena owakini. Idlozi livamise ukuthathwa umuntu eninesibongo esifanayo naye enithetha kuphi emsamo owaziyo umthetho wedlozi lakho. Ngilapha kunabantu uthola ukuthi lo muntu uvaliwe kuye kuvalwe idlozi lenhlahla. Njoba kuvalwe idlozi lenhlahla, yebo yena uyaphila kodwa manje inhlahla ayidibani naye. Masiya emathongeni kukhona ithonga lenhlahla, khona ithonga eligadile eyitheni, kube khona ithonga kumese kuba khona ithonga eligada impilo yakho. Abantu abaningi kuvalwe lethonga lenhlahla kubona. Umuntu mayiselibonile ukuthi ithonga lakho lenhlahla elasekhakeni noma elakwamama wakho, abanye balithwebula abanye balivala. Yikho ngithi kubalekile ukuthi ke